impanuka n'impanuka iramureba. Yivuga rero ngo impanuka ikorwa n'abana batoya. Najye se hashi kureba abasaza baharya. Uvuga ngo impanuka ikorwa n'abana bato. Mugenzi wanjye ari kurana ibyo avuga ntago abizi. Nese ugiye kwa muganga wasanga abana gusa. Nese umuntu w'uruhinja kucyapfa. Umusaza kapasi. Twese impanuka mu muhanda iratureba. Kuki se babyise impanuka? Turi mu karere ka Nyarugenge hano munsi y'isoko rya Kigali Market ahabereye impanuka. Hano hahoze gereza ya Nyarugenge niho duherereye. Hano rero habereye impanuka ikomeye cyane, impanuka irishije benshi, impanuka itumye benshi barwara imitima. Iyi mpanuka rero ibaye nonanga ku gicamunsi ku itariki zisanga 27 z'ukwezi kwa gatatu mu 2026 nibwo iyi mpanuka ibaye mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba. Rero iyi mpanuka ni imodoka iri mu bwoko bwa Hyundai igonze umumotari n'umugenzi. Uyu mumotari n'umugenzi bagakomereka bihagije kugeza amaginga aya ngaya. Imbangukira gutabara ku bitaro bya Muhima yahise iza yirukanka kugira ngo itabare icungure ubuzima bw'no mumotari n'umugenzi. Impanuka irijije abanyarwanda benshi cyane, abandi barahamuka barwara imitima. Ku bw'amahirwe iyi mpanuka nta muntu wigize uyipfiramo uretse ko bakomeretse bihagije. Nk'uko mubibona kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko imbangukira gutabara ihari. Abakomeretse barimo baritabwaho n'abaganga kugira ngo bataza kubura amaraso bagapfa bitewe n'uburyo amaraso yararimo ava ari menshi. Bityo bamwe mu bamotari bari barahanga bavuga yuko iyi modoka iri mu bwoko bwa Hyundai ariyo ifite amakosa, kubera ko bageze muri zebra crossing umumotari afata feri. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Hyundai ihita imukubitana, iramwanura, imurenza umuhanda, imutupa hano hahoze gereza ya Nyarugenge. Nibwo rero yarafashe feri muri zebra crossing harimo abanyamaguru bari kwambuka. Uyu mushoferi arutwaye iyi modoka iri mu bwoko bwa Hyundai iwe avuga yuko uyu mumotari afunze feri bitunguranye, kandi imodoka y'uno mugabo yarimo yirukanka cyane. Nibwo gufata feri birangira akubise uyu mumotari. Uyu mushoferi arutwaye imodoka ya Hyundai avuga yuko ikosa ari ry'umushoferi wamufunganye umuhanda, kandi mu by'ukuri muri zebra crossing abanyamaguru bari barangije kwambuka. Nibwo rero nawe yaje kurangaraho gatonya, ashiduka yamugezeho, aramukubita, aramwanura. Avuga yuko rero ikosa atari iryiwe, ariko ikosa afite nuko yagonze. Anavuga ko abantu bamotari batwara ibinyabiziga basinziriye, bakora amasaha y'umurengera aho kugira ngo bagende nko muri feruje, ugasanga feruje zirekuye umumotari akihagarariye ntamenyere igihe feruje zarekuriye. Bino rero yabivuze kubera yuko abonaga uyu mushoferi yahagaze muri zebra crossing agatinda, kandi nta munyamaguru n'umwe wari urimo, bikarangira amugonze. Kugeza izi saha uyu mushoferi aje kugonga umumotari n'umugenzi yarahetse, birangira bakomeretse bihagije. Bari ku bitaro bya Muhima, bari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Abaturage babonye iyi mpanuka iba bashinza uyu mushoferi yuko ariwe uri mu makosa, kubera ko nawe yagize uburangare bwinshi. Nta kuntu yagonze umumotari kandi yari amuri imbere kandi yamurebaga, bivuze ngo n'uyu mushoferi afitemo uburangare, ahubwo ashobora kuba ariwe wari wasinzire cyangwa yari yarangariye kuri telefoni agashituka agonze. Ni muri bamwe babonye iyi mpanuka niko bavuze. Natwe twari duherereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge nibwo iyi mpanuka ibaye none ahangaha.